Well, congratulations on the victory. Pretty wild fight in there, a lot of crazy grappling and scrambles. So I guess, how did the fight play out compared to the game plan and expectations? За ястай амар өрсөлдөөнтэй амар барилдаантай тулаан боллоо. Ер нь яг чиний төлөвснөөс тэгж төсөөснөөс бас адилхан байсан уу? Ер нь юу гэж бодож байна? За сайн байцгаана уу? Үгүй ээ. Би ингэж их барилдана гэж багт бодоагүй. Зүгээр би түүнийг дутуу гаргана те босоогоос зөхөж унгана гэж бодсон шүү дээ. Эсрэгээр 3 үе надтай барилдлаа. Ясандаа баяртай байна. That was not the game plan. Our game plan was to start the fight and just like finish him right away in the first round. But of course, he came out very wrestling heavy. So we are happy. We showed our wrestling game as well, and most importantly, we got the W. I mean, just watching Cody's last few fights, it seems like that he does that often. Like he wants to wrestle and wrestle very early. So, did that surprise you, or were you fully expecting him to kind of get in there and clinch up and make this very grappling heavy game? Ер нь Cody-гийн тулаанууд дандаа тэгдэм байна. Ер нь бөхөр ер нь их барилддаг. Чи яг тэрэн дээр нь бас тэгж бодож байсан уу? Тэгээд яаж тулаанаа ингэж хоцсон бэ? Би ернүүд барилдаан бараг тэгж амар их барилдана гэж тооцоолоогүй те. Зүгээр л түүний барилдааныг хамгаалж гаргаад ялчлаа. I wasn't really expecting to like wrestle for 15 minutes, but that's how the fight played out, and it is what it is. We got the W this way. It seems like there's a lot of weird punches at the end of rounds 2 and 3. I guess what was going on in there? Could you just not hear the bell or something in there? 2 муу 3 дахь раунд дуусахад бас цохилцол юм цохилч юм шидсэн байна. Ер нь яг тэгэхэд юу бодож байсан бэ? Юу рингас юу сонсоогүй юу гинэ? Одоо яг гой зохицхон дээр гэж бодсон. Дааш эсрэгээрээ дахиад барилдлаа. I just felt like I just want to get one good hit in, it was the fight game. And I guess, what do you want moving forward for your career? Because while Cody's lost a few in a row, he's fought pretty much everyone in the division, including the current champion and a lot of the guys that have fought for the title. So I guess, where do you think this one places you in the division? Чи одоо ирээдүйдээ ер нь өөрийгөө хаана байна гэж бодож байна. Одоо чиний өрсөлдөгч Cody чи ер нь бол энэ division-д хүн болгонтой тулцсан байна. Чи тиймээс одоо энэ тамирчныг ялсан байна. Тэгэхээр одоо өөрийгөө одоо яг одоо энэ division-д хаана үзэж байгаа вэ? Би илүү том зүйлийг хүсэж байна. Би илүү том амжилтыг бас өрөөсөө харж байна. Тийм учраас би илүү их сайжрахын тулд илүү их том баг дээр бэлтгэл хийж илүү их сайжрах хэрэгтэй. Би нүүдэлч амьдралаас үлдсэн цорын ганц нүүдэлч удмын хүн. Миний Монгол орон одоо хүртэл нүүдэлж амьдарч байгаа. Би нүүдэлчдийнхаа хөв соёлыг түүхийг хамгаалахын тулд илүү их хол явах хэрэгтэй. I come from a very nomadic culture. I still live that very nomadic lifestyle. I'm in the countryside. And I honestly look to improve my fighting game from here. It's all only upwards from here. I'm even open to exploring bigger camps, bigger teams in a worldwide stage, and constantly improving my skills and really showing the world what I'm made of. Were you able to watch the flyweight fight before you with Sumidarji and Jesus Aguilar? Because that was also a very exciting fight. Чи өмнөх яг танай division-гийн өмнөх тулааныг үзсэн үү? Sumidarji тэгээд Aguilar нөхөртэй тэр тулааныг үзсэн үү? Тэрний талаар бас юу гэж бодож байна? Тэр бас амар барилдаантай бас үзүүлбэртэй байсан. Тийм ээ, би түүнийг үзсэн те. Халаалтын өрөөнд би түүнийг харж байсан. Би тэр өөр бол надад маш амархан санагдав. Yeah, I watched their fight in the back room while we were warming up. I think both of them are respectfully very easy fights for me. Easy fights. Yes, easy. Look, I only ask because I'm not trying to make you pick a fight, but a lot of people online want to see you fight Sumidarji just because you are two of the taller, longer fighters in the division. They think that would be a very fun matchup. Би нэг тийм хор хотхмааргүй байна. Гэхдээ онлайнаар ер нь хүн болгон чааг Sumidarji-тэй ер нь толдохыг хүсэж харж байгаа юм байна. Яг та хоёр яг division-д хамгийн өндөр тамирчид болохоор та хоёрыг хооронд нь тулдуул сонирхолтой байна гэж ер нь онлайнаар фанууд ярьж байна. Бас надтай адилхан төвд нэрт. Ягаад тэр болохгүй гэж. Yeah, he says why not? Him and I have this a very Tibetan origin name. Why not? I'm down. And can I ask about your headwear? Малгайгийн талаар жоох юм яриач. Тийм ээ, энэ малгай бол миний үг хэцэгтэй Чингис хааны би үл Чингис хааны руудам. Миний үг дээд станд тулаанд үргэлж малгай нь бол малгай бүх байх хэвээр тий дайнд. Тийм учраас өөрсдөө гэсэн малгай толгойг маш их бид нэр хүндэлдэг ард том. Тийм учраас би тулаанд өөрийнхөө эцэг өвд өмсдөг байсан. Дайны тулааны арга барилыг өөртөө сүнсэн бидийг шингээхийн тулд энэ малгайг өмсдөг.
This is a warrior's hat. I am very proud of my lineage. I'm a descendant of Genghis Khan. And this is what we wore throughout our history, battle hat, battle warrior. And you know, I'm going to continue to wear this and then show the world what our culture is about. Congratulations. Bye, Rugi. You mentioned living out in the countryside. What has this fight week been like here in Las Vegas? How was it out there, going in the crowd? And would you like to fight overseas in the United States more often? Чи одоо нүүдэлчин Монгол байсан гэснээс одоо Лас Вегаст ирсэн чи сэтгэл санаа чи ямар байсан бэ? Тэгээ ирээдүйдээ ер нь Америкт тулдах санаатай байна уу? Ямар байна? Америк тэр гоё байна. Тэ энэ бол маш өндөр зарлахтай бас нэг л хөдөө шиг санагдаж байна да. Уул толгод нь өндөр, жижигхэн байшинтай, төгрөөл жоохон тийм өндөр болохоос яг л миний хөдөө өссөн орчин шиг уудам гоё санагдаж байна. He loves it here in Las Vegas, you know. The mountains, the landscape, the not so many high rises of Las Vegas, and the ability to see the mountains reminds him of the countryside of where he grew up, and he'd love to fight in the future in Las Vegas. How do you plan on celebrating your victory tonight? За өнөөдрийн ялтаа яаж тэмдэглэж төлөвлөж байна? Би тэр галзуу уулган дээр сууж нэг жоохон орилмоор байна. So we want to check out the roller coaster in the New York, and he wants to yell as you guys on the ride. Congrats on the win. It seemed like the arena had some issues with the lights during your fight. Did you notice at all while you were fighting? Тулаанд чинь баяр хүргэе. Яг тоглож байхад чинь жоохон энэ гэрэл мэрэл жоохон эвгүй жоохон пакталсан юм шиг байна. Тэрийг анзаарсан уу үгүй юу? Анзаарсан. Хоёр дахь өдөр ч үлээ гэрэл унтрахт нь надад илүү тухтай болж гисэн. I noticed it. In the second round, when the light kind of went down, he's like, all right, I'm down for this. I can fight in the dark.